Ngiphathe ngoba anomoyeki nokumoyeka. Hayi intombi yakho ndalala nawe nyana. Hayi noba uyile entabeni ayithethi onto noyeka lokho. Ngoba xa uzonethi siphukuphuku kanje. Esitsho vele uba into yokuchama unayo ndiyakwazi ke mina vele ayincane nyani. Ncane wena, ncane nje wakho. Ncane wena, ayazi onto wena. Ngicela wehlisa umoya, ngicela wehlisa umoya bafu. Ngicela uhlale phansi bafu. La ngicela wehlisa umoya bafu. La into yokuqala ufuna uunderstand one thing kabe yami. Azile la kuzodiscuss. Uthi ncane. Uthi ncane. Ayike emkhulu wami. Bhuti. Ungiqhela kubi lo. Nginawe mfowethu. Ngicela ukuthi uhlale phansi nkabe yami. Ngicela ukuthi uhlale phansi zama ukulungisa lo daba. Ngicela uhlale phansi kubi lo. Uthi nento encane, udla intombi yami uyathi uba nento encane. Ngicela uhlale phansi bafu. Unini ndaphila naye. Sisafunda kunye zonke izinto sezethekwini sazojoyina. Ndikanje naye. Ngoku seyizonezela lamasende la. Uhlale phansi bafu. Because manje understand kabe yami. Ukuthi lo muntu odala egudla nawe mfowethu. But uyakwazi ukuthi uzosho la ku National TV ukuthi wena lo muntu uphethe into encinci. Kusho wena. Okwesibili udla inkazana yakhe. Okwesithathu futhi awusoli na kancinci ukuthi wena impela lento wayenza iwrong. Awuliboni iphutha lakho kuyo yonke lento le. Akalibona kwayena lo. Ndingathi iphutha ndiyalibona ngoba umngane wami. Ndiyalibona iphutha. Kodwa uthe ufika la wayibhekisa lena le. Manje usuyavuma ukuthi iphutha uyabona. Abengekho lula bana vengichaza inyama engekho lula. But lento ke niyiqale nini ke nayo kwinkazana yakho bhuti? Ifama udala yawe wamdla wena wasanda umnqondo wakho. Kudala wasanda kudala fama senevile. Awunalo ilungelo lokuphamisa isandla kabe yamhlala la ngoba wrong kakhulu wena. Wrong kakhulu wena. Bafunga ukuthi umoya. Mhlambe level in bafu. Mawuthi mhlambe naqala nini? Umkhulu wami mfowethu. Ngiyacela isobonile. Uzibonela ndimsukele lo muntu. Xa bengicela ondiyene nomphathi. Manje hayo khani ufuna umphatha. Imani mafuthu. Ufuna umphatha lo. Mafethu usiphamisa sihlala phansi. Kanjani nje Somthini njalo. Nginawe phansi awukwazi umphamisa isandla because uyavuma usephutheni. Angithi ayizwa into engishoyo. Uyavuma usephutheni. So asikho ukuthi umphamisa isandla. Wena zehlise njengomuntu ovuma ukuthi ngisephutheni. Yabo lonto le wehlisa umoya sivume because ubafuna uneright yonke ukudini. Yayizwa into engishoyo. Ndiyawuva. Exactly. So wena musa nje ukulokhu ufuna uphamisa izandla lakho because ngeke ukwazi ukuyenza lonto le. Akuyevakala. Uyangithola? Akuyevakala. Ngizwe kahle nkabe yami. So okay. Asibuyele la. Ubafuna ilungelo lokwazi ukuthi lento le isihamba isikhathi esingakanani. Yayizwa lonto. Wena no Asanda niqale nini kwenza lo mshikashiko? Uqale lo. Kodala lo. Iviki yokuqala. Kodala lo. Isenye iviki. Ise-1 iviki. Ise-1 iviki. Isenye iviki. Isenye. Okay, hlala phansi. Bafo? Ise-1. Mkhulu wami ndiyakuhlonipha. Kodwa le nto okuhlonipheni ngifuna umphatha mina straight wesami izandla lo muntu ngixola inhliziyo mfowethu nimphathe nje ngokwezami xa uthatha ama chance ukuba yena uyile entabeni mina andiyanga ntontone nansi intombi ezisonto namhlanje ndifuna ndibone namhlanje because mfethu izenzo zakho bafethu njengamanje ngizodlulisa isimemezelo nesicelo bafethu ukuthi siyanicela ngenhliziyo emhlophe bafethu ukuthi abantu abayeke ukuthatha icontent yethu bayenze icontent yabo ngoba leyo nto iyasilimaza kanti nathi la ekhaya asinaso isponsor sitheni siyazama nje lapha nalapha esikuhlanganisayo ukuthi sikwazi ukuthi sisize abantu bakithi lapha eSouth Africa balungise inkinga zabo nabangani babo so siyacela kakhulu bafethu ukuthi nisize because kumele nize ku YouTube lani kuyikhona nizokwazi ukuthi nibuke khona yonke into leyo ukuthi nithatha icontent yethu niyoyiposta kwezinye indawo nisilimaza kakhulu ngoba kuthina akube kusangena lutho kanti egcineni khona abantu okufanele basizakale kulento esiyenzayo siyanicela kakhulu bafethu nikwazi ukuthi sisizakale kuleyo ndawo so bafethu singakhohlwa futhi if ukuthi uyafuna ukuthi usidonatele ungasinika lokho ongangamandla akho lapha kuleli button elibhalwe thank you kulobo thank you naku uzobusukwazi ukufaka ama banking details zakho ufake yonke into okwazi ukuthi usiphosele lokho onesifiso sokusiphosela khona uyabona lonto le kanti ningakhohlwa ke futhi ningakwazi ukuthi niphinde futhi nibe ni membership yala ekhaya sibe imember sibe ifamily uyabona lonto le ukwazi ukuthi uthole episodes before idlale
ngoba njalo ngolesibili la ekhaya sina-uploada ukuthi kahle kahle ngolesithathu mase si-upload full episode kuzobe kuyini just ama-highlights ukuthi nibone ukuthi kahle kahle sinikhanyisele ukuthi yini esobe sidila nawo ngawo lolo wesithathu. Kanti-ke ngolesithathu njalo ekuseni ngo-9 suke siyi-uploada-ke i-full episode lapho kusubona yonke into-ke esuke sidila ngayo ngalolo suku. So bafethu sinicela kakhulu ukuthi niqhubeni sitshengise uthando lwenu, sithanda kakhulu into esiyenzayo, so that's why sicela futhi okokugcina ngci ukuthi bafethu umsebenzi wethu ngicela niwuhloniphe kube umsebenzi wethu ukuze sikwazi phela bafethu siqhubeke size South Africa yonkana. Kodwa kwamanje mina ngithini ngiyanincanywa, nginithanda ibhadi, so bafethu siyabonga.